Hello, Trashidale to everyone. Welcome back. Learning 21 Taras. Today we are in 14 Tara. Dolma Ju Shi Pa. Name of the 14th Tara is To Ngir Chen Ma. To Ngir Chen Ma. Wrathful Frowning Tara. Om Tare Tuttare Ture Soha. Om Tare Tuttare Ture Soha. Om Tare Tuttare Ture Soha. Chak Tsal Sa Shi Ngö La Chak Gi Tilgi Nun Jing Shap Gi Dung Ma To Ngir Chen Ze Yi Ge Hung Gi Rim Pa Tum Bo Nam Ni Gem Ma Chak Tsal Sa Shi Ngö La Chak Gi Tilgi Nun Jing Shap Gi Dung Ma To Ngir Chen Ze Yi Ge Hung Gi Rim Pa Tum Bo Nam Ni Gem Ma Pa Yata Cha Ka Chak Ao Cha La Tsal Chak Tsal Sa Gao Sha Gi Gu Shi A Gi Gu Yi Shi Sa Shi Nga Naro Ngo Sa Ngö La Pa Yata Cha Ka Chak Ga Gi Gu Gi Chak Gi Chak Tsal Sa Shi Ngö La Chak Gi Mao Tha Gi Gu Thi La Til Ga Yata Gya Gi Gu Gi Sa Gi Til Gi Bao Sa Nata Na Shap Gyu Nu Na Nun Cha Gi Gu Ji Nga Jing Nun Jing Sha Ba Sa Shap Ka Yata Kya Gi Gu Gi Sa Gi Shap Gi Ra Da 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 Shap Gyu Du Nga Dung Ma Dung Ma Til Gi Nun Jing Shap Gi Dung Ma Ka Rata Tha Na Ro To Gao Nya Ding Bo Nye Ra Nyer To Nyer Cha Na Chen Mao Za Ta Ze Chen Ze Ya Gi Gu Yi Ga Ding Bo Ge Yi Ge Hung Ga Gi Gu Gi Sa Gi Hung Gi To Nyer Chen Ze Yi Ge Hung Gi Ra Gi Gu Re Ma Rim Pa Rim Pa Bao Da Shap Gyu Du Na Dun Pa Na Ru Po Dun Bo Ra Na Ta Na Ma Sa Nam Na Gi Gu Ni Nam Ni Ao Ga Ding Bo Ge Ma Sa Gem
ma, gemma. Rimpa, dumbo, namni, gemma. Chaktsal, sa shi, ngö la, chakgi, tilgiz, nunching, shapgiz, dung ma. 통일, 젠제, 이게, 홍기, 림빠, 듬보, 남니, 겜마. So here I put everything this color. So that means it's like a preposition, like a in and off and at. So these are like kind of like connecting particle. So I didn't put everything is. So it just let you to know all of these are called is preposition or connecting particle. Okay.